Ну, случилось то, что случилось, что я не виноват. Самое главное, что ты сози, брат. Жив, здоров, да. 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 Ина Ҷабраил садама карда. Фуракати омадем. Запчаст дарафтеста буд. Барои автосервисе. Мошин дар наи аҳвол қарор дорад. Кормандаи давлат омадагия формит кардесем, соҳиби мошин штагия эдаҷастин Ҷабраил мега мега ты гуногори виновати мега гуноҳта признават мекунӣ. Шиносом да видеоро равон кардам кормандои давлатда гуфтанд ки ситуация спорния бо ба ҳар ҳол хушу гап занен кормандо кати вақте ки мебиёя нишон меден ситуацияро ай куҷо чӣ хел поворот шудагия гар аҳамиятен агар аи тараф да мезад инҷа дигар гап мешед лекин аз сабабе ки дар охир рафта задагия мақсад иҷа как минимум бояд ё ки абаюд нашава ё ки анафура гунаҳгора рӯзи пака ришат кардесем и омад хеле ки ҳисоб кард метр кард чен кард фура виноват шид ана Ҷабраила бегуноҳ баровард лекин ай самый интересный момент ки фурара соҳибаш сарпараш вайрон шид гаиё кати разбор кард дар охир гаира сёмка кардеса чӣ хеле кард ки гаи ҳайкат зад бир рафт хулоса ана Ҷабраил виноват набуромад но ба ҳар ҳол бародаро илтимос ҳама вақт фурора пропускат кунен ана зона видимости фура безе байда мақсад слипои зона да дуромадагия Ҷабраил вай дидаги нестай но фура рости судаги бир Ҷабраил поворот кардагия